Nilatag na ng Department of Health o DOH ang listahan ng mga ospital at centers sa Ilocos Region na bukas para sa Dengue Fast Lane. Nasa 21 ang mga ito na kinabibilangan ng Governor Duque B. Ablan Memorial Hospital, The Sol Community Hospital, Tolentino Clinic and Hospital, ACE Medical Center Pangasinan, Pangasinan Provincial Hospital, Umingan Community Hospital, Del Carmen Medical Clinic and Hospital Incorporated, Mapandan CH, Sual Primary Care Facility, Infirmary, Ilocos Sur District Hospital, Sinait, Western Pangasinan District Hospital, Eastern Pangasinan DH, Ilocos Training and Regional Medical Center, Bayangbang DH, VQR Foundation for Medical and Community Development Incorporated, Nazareth General Hospital, Puzurubio CH, San Fernando City Health Office, Bulinao CH, Luzon Medical Center at mga Taram DH. Ang Dengue Fast Lane ay activated na upang mas mapalakas ang pagtugon sa kaso ng dengue sa pamamagitan ng pagbibigay ng agaran at nararapat na medikal na interbensyon. Patuloy naman na pinaiigting ng DOH Ilocos ang kampanya kontra dengue. Samantala sa datos ng ahensya, umabot na sa mahigit 800 ang bilang ng kaso ng dengue sa Rehiyon 1. IFM News. IFM News. IFM News.